ubu tuvugana ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hari basirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Perezida bati ntabwo mbizi no kuri kwose. Atako perezida uri umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda none perezida hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Perezida Kagame amureba mu maso atuje aravuga turabizi buriya rero hari ibintu byinshi mba ntazi. Kuvuga ati ntabwo mazi ibintu byose atari umbajije uti muri Kongo hari ikintu kiberayo cyangwa hari ibintu biriyo bibangamiye u Rwanda ku rwego u Rwanda rwakora ibishoboka byose ibyo bintu ntibihaminga u Rwanda. Sinahita musubiza n'ijana ku ijana. Habaza Bisimo atari ko hari ikintu cyakorwa mukarekura ibice mwafashe. Yego ati kihese ati root causes za conflict ziba addressed. Jambo ritari kurisobanura ikibazo cyose. Root causes se nizihe? Hari abahitamo kuzihera 94, hari n'abahitamo kuzihera iberire mu 1884. Turazisobanura duhereye kuziherera. Yewe icyo nabonye Bisimwa yamubwiraga 1884 umunsi izo possibility zindi mvuze za imwe yazabaho cyangwa zombi zombi ntizabaho imwe muri zikaba mbona rigiye mu Ventura izagishima u Rwanda n'abanyarwanda. Kavuga ati mwaradusengeye cyane gutyo. Kavuga ati turashimira u Rwanda kubw'amasengesho y'abantu badusengeye bari mu Rwanda byatumye Imana itwibukira tabara. Nabwo urabona abantu hano mu Rwanda ari kwicuza ko hari igihe runaka tumvaga FPR. Kuba urugero Evode umunsi umwe Vode yari mu bayivugiriza induru mu bayitaramana. Uyu munsi ari mu bayitarama sibyo kubera ikize kandi ibyo bintu ntagira ubimunenga. Hari igihe nyine ubwo ivanjiri yayo yari itaramuyoboka nihatagira igikorwa ndabona indi ntambara ikomeye muri Ituri cyangwa se na hano kwa Moise Katumbi Chapwe hano kwa Bakasavubo Katanga. Ndabizi biragoye pe batazakubeshya guhindura ubutegetsi bw'inyeshyamba ntibyoroha. Hano muri aka karere mu butegetsi bugoye kuvanaho harimo ubwa Perezida Kagame, ubwa Museveni n'ubwa Neva. Yego amahoro y'Imana abane namwe mwese abanyarwanda muri mu bice bitandukanye by'isi, ariko amahoro y'Imana yihariye abane namwe mukunda One Nation Radio. Amahoro y'Imana yihariye muri ayo abe kubakoze subscription kuri channel yacu ya One Nation Radio imaze kuzuza ibihumbi birenga 50. Bakomeze bakore subscribe tugeze byibuza nko mu 100. Dukomeze tugere kuri benshi. Ndi kumwe na Yves Nkuye mu rugendo, umusesenguzi n'umunyamakuru ni umuntu tubana cyane hano kuri One Nation Radio. Yves ikaze kandi wagize neza kwitabira ubutumire bwa none. Murakoze cyane namwe ndabashimira bihoraho ko mukora mu mikaze hano habaye mu rugo. Ndanashimira abadukurikira mbita abarimu beza. Yego abantu badukurikira baraza tukabaha ibyo dufite nabo bakatwunganira binyuze muri commentaire. Hari ababitwungurira muri commentaire, hari n'abaca mu gikara akakuvugisha. Nge rero mbifata nko mba naje kwiga ku buntu. Mba naje kubasangiza ibyo mfite kandi no kwiga mu buryo bugezweho. Bundi ni abarimu beza muri no minsi bakoresha ibyitwa approche participative. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri akazana nibura 60% kuzamura, hagati ya 60% na 70%. Mwarimu rero akazana ibindi. Ibyo mba ndi gukora rero nanjye mba ndi kubaha ibyo mfite. Nanjye sindi umunebwe, hari ibyo mba mfite nabo bakanyigisha. Muri inshuti zanjye cyane. Inshuti zakadasohoka, reka tubashimire. Hari wamamaga yari muri Amerika, Texas.
ambwira ko ngo akunda ibitekerezo ntanga kuri One Nation kurenza ibyo ntanga kuri Nkuye mu Rugeyive official. Ati ahubwo kuki bitandukana n'ibiki. Umutima ntibanga ndariza ariko ntaryo nkubwiye. Okay, ni compliment nziza. Even ni byinshi byo kuganira nawe. Hariya nagushimiye ko witabiye ubutumire cyane cyane. Akabyongere. Ushimira na Peter. Pira. Ntacyo mpomba kongera kugushimira. Reka tuganire. Hari byinshi to unpack, hari byinshi dufite byo kugira ibyo turenzaho byo gupakurura biri kubareka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baravuga ko ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo nabyo biri up for debate, ntabwo abantu babyemera kumwe, aravuga ati ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanjye ndi burabo. Wowe uri mu bahe? Abo bemera ko ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ya Demokarasi ya Kongo, kurenza Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kurenza Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko demokarasi yarabonetse. Oya, si uko mbyita. Bo niko biyita. Ushobora nk'ubu Burkina Faso yitwa Pays des Hommes Intègres. Ariko ntabwo abanya Burkina Faso bose ari inyangamugayo. Blaise Compaoré se niyo? Oya. Ariko nimba ngewe niyise gutya nkemera ko nitwa Nkuye mu Ruge, winyita Nkuye mu Ruge. Uko niyise nuko. Iyo urebye bavuga ngo la République démocratique du Congo, ntabwo mba numva aho bari guharanira demokarasi. Aho baritaka ko nyine bo hari igihugu kimirije imbere demokarasi, ntabwo ari igihugu kiyiharanira. Gutyo nuko ngiye mbifatanye. Numva ubise Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababise neza kurenza ubise Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nka hariya iwanyu hitwa Ikazo. Uriya njye nibaza bahitiriye ibiti hari amahwa yitwa hari inkoni zitwa imizo, akaba n'amahwa y'imizo. Ibyo byombi biratandukanye, akaba amahwa y'imizo ndabizi ko Abanyarwanda bayamenya ari bake. Ashobora kuba atakinaboneka cyane. Noneho hariya hitwa Ikazo cyangwa hitwa Ikazo, bahitiriye kimwe muri ibyo, ayo mahwa cyangwa izo nkoni, cyangwa bahitiriye inka, bakaba bavuga ngo ni agasozi kazo, gasozi k'inka, Ikazo. Gutyo rimwe na rimwe nyine ibintu kugira ubimenye neza aba ari byiza ko wabibaza ba nyirabyo, aho kugira ngo assuming utekereze ngo rero nicyo nakibajije Abanyekongo back muri 2015 na 2016 ubwo nari ndi kwimenyereza kuri radio yaho yitwa RT7. Ababwira mwebwe mwiyumva iri zina risobanura ko muyiharanira cyangwa nuko bambwira ko ari uko bumva bayimakaza nyine ariya atari kubiharanira, iri muri DNA yaho birahari. Yego, barakoze cyane. Nayo nandi bakuru mashya tubonye. Nyemerera tuganire. Narivuze ati there are a lot to unpack, byinshi byo kugira ibyo fungura tukoherereza abadukurikiye baba babyumvise, ariko baba bakeneye kumva icyo turenzaho. Kuri ubwo amakuru mashya hari nuko hari amakuru ari kuva imbere, yaba muri AFC 23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aba officials bayo bavuga ko ibiganiro bya Doha hagati ya Kinshasa ndetse na AFC 23 biri resuming, biri bwongere kuba muri iki cyumweru. Ikibazo biri buganirwaho cyane ni ikibazo kirekurwa ry'imbohe, nicyo bari bwibandeho. Ibi ni ibintu byamenyekanye kuri wa mbere mu ba high ranking diplomat abitangaje. Ibi biganiro bya Doha nyuma y'ibyo tumaze iminsi tubona, ibyo Qatar yavuze, ibyo Ambassadeur Boros atangaza n'icyizere afite, mu kanya turaje twinjiye mu byo Tshisekedi yabwiye Abanyekongo bari mu Bubiligi mu cyumweru gishize kwa gatandatu. Ibi biganiro biracyagaragara, we hari uko bibonaga kuva na mbere hose, ubwo ndi gushaka no kubinyuza mu mboni z'abandi nk'ahantu hari igisubizo kuri ibi bibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugendeye kuri ibi ngibi biri bibe resumed muri iki cyumweru. Ibiganiro buriya bishobora kuvamo igisubizo nk'umusaruro w'ibiganiro, ariko bishobora kuvamo n'igisubizo nk'aho aricyo kintu cya nyuma cyari kitezwe, noneho kuba ibiganiro byanze hagashakwa ikindi gisubizo, igisubizo kigashakirwa mu kwanga kw'ibiganiro. Niba unyumva neza, ibiganiro byari byitezwe, byashoboka ko byabyara igisubizo, ariko no kwanga bishoboka ko igisubizo cyava mu biganiro byanze. Ikibazo cya Kongo mbona igisubizo kizava mu kwanga kw'ibi biganiro.
ni ibiganiro bigifite ibintu byinshi bibibangamiye kurenza ibibyorohereza. Abantu nibanyumva batagira ngo ndi kuvuga ko hatazabaho guhererekanya imfungwa, ahubwo hazabaho guhererekanya imfungwa hagati yande nande. Hamas na Israel bo ntibahererekanya imfungwa se? Izanyuma si za none sibwo ku ruhande rwa Hamas ziza gutangwa, kuko ndabizi ko Israel yo iza kubisigamya abandi bantu bo muri Gaza benshi. Biraza kuba none, ariko bigenda gute? Kongo ku cyo guhererekanya imfungwa iracyafite ibintu byinshi yihagararaho ikavuga iti hoya mube muretse. Muri byo hari abantu ivuga ko bakoze ibyaha birimo ibyaha by'intambara. Abo bantu Kongo ntabwo yumva aho abantu bahera bavuga ngo abo ni imfungwa ziza kurekurwa, ibashinja ko bakoze ibyaha by'intambara. Ntabwo rero Kongo ikozwe ibyo kuvuga ngo aba bantu barekurwe ngo murabona. Hari abandi bantu Kongo itsimbarayeho. Hari abantu M23 ivuga iti aba bantu mubarekure ni abacu, ariko Kongo itarigeze ibakurikirana nk'abantu bo muri M23. Sinzi muri kumva iyo logique. Ngewe nkaba nkufiteho ububasha internally mu kigo cyanjye cyitwa One Nation Radio, Reglement d'ordre interne ikaba ifite ibyigena ikindi kibamba kuri wowe. Ariko ejo nkajya kubona ko hari ibintu uri gukora mu nyungu za Mucambuzi Limited, kompanyi ifitanye ibibazo na One Nation Radio Limited yankuye mu Rugeyive. Ngewe nkagira uko nguhana internally, ariko ejo mu gusetoringa ikibazo kiri hagati ya kompanyi yanjye n'iya Mucambuzi Limited, nkajya kubona mu byo Mucambuzi ari kunsaba kugira ngo ikibazo gikemuke, no kuvuga ati ariko umuntu witwa Igira Neza ntabwo ugomba kumukorera ibi kugira ngo ikibazo njye nawe dufitanye gikemuke, ariko ntabwo Igira Neza bironginga muri company yawe ari mu yacu. Icyo kintu nacyo kirahari. Hari abantu Kinshasa yafashe iti of course bishobora kuba yarabakekaga kugira uko bakorana na AFC M23, ariko ntibafate nk'abambare ba M23, ariko ntibafate no nk'abanyamuryango ba M23 nk'abantu, ahubwo ari abantu bayo basanzweho. Icyo kiracyahari. Muri make mu byaganirwamo abantu bari muri iyo kategori bashobora kuba batarimo. Oya barimo, ahubwo Kinshasa yo ntirabyumva, ntiragera kuri iyo etape. Hakaba icyiciro cya gatatu. Kinshasa mu bantu irekarama AFC M23 igomba kuyiha bayo ifunze, harimo abasirikare who laid down their weapons, bahitamo kujoininga adversaire ba Kinshasa aribo M23. Kinshasa ariko barako bajoininze ku gahato, niko ibivuga nyine. Abo rero ikavuga ngo they were captured, twabafata nka prisoners of war. Nyuma yo kubafata, instead yo kuba treatinga mu buryo bwiza buri human, noneho mu bahandi ngova ku nzego zibifitiye ububasha zibasubiza Kinshasa, mwahisemo kubahindurira imyenda y'igisirikare bambaye, mu bahindi imyitozo, mu bacengezamo icengeza amatwara ryanyu, mubashyira ku ruhande rwanyu, ariko bahari by'umubiri mu mutima bari iwacu. Abo nabo bizaba agahwa kazasaba ko M23 ivuga ngo noneho nimuze mu murebe. Uyu yitwa Serija Kabuyi Moale Gervin. Muramurekarama ku rutonde rwanyu ariho nk'impunzi, nk'imfungwa igomba kurekurwa. Twebwe ntitumufite nk'imfungwa, tumubaze. Serija Kabuyi Moale Justin, wiyumva nk'umuntu wo muri FARDC washimuswe na M23 cyangwa? Ariko ngendo muri M23 n'umutima n'umubiri n'urugero. Wenda ndababwira ati no, ngendo wo muri FARDC hano mpari kubera izi mpamvu. Haracyari impaka nyinshi zibangamiye kuba ibyo byahita bigerwaho byakakanya. Ikindi abantu banyumva batagira ngo nda against icyo kintu, ariko Kinshasa niramuka yemeye kugira abantu ifungura ibaha AFC M23, izaba ari intambwe iri kuganisha kwemera ubutegetsi buri paralele, yewe no kwemera imitegekere ya AFC M23.
no kwemera ko AFCM 23 igomba kuguma hariya hantu, ibintu Kinshasa ubundi itaremera publicly. Ubundi habaho guhererekanya imfungwa hagati, ndabyita hagati y'ibihugu biri kurwana. n'inyeshyamba ariko POWs hagati ya Ukraine n'Uburusiya bibaho, POWs yo hagati ya Palestine na Israel bibaho, sibyo? None ugiye guhererekanya imfungwa hagati yande nande. ariko Yves ibyo uvuga nibyo, ariko hari aho amateka atwereka ko hari igihe abantu batari ibihugu bahererekanya abantu. Yego, nk'urugero rwa mbere mu masezerano ya Zansere na Badorite hagati y'u Rwanda na RPF Inkotanyi habayeho guhererekanya abantu. bava he bajya he? Urugero hari abantu bari barafunzwe mu byitso, uzi cyari cyarabaye. Wemera ko hari igihe cyageze mu biganiro FPR iri kurwana na FARC cyangwa se n'ingabo za Habyarimana. FPR aho yari yarafashe by'umwihariko mu bice byo ku Murindi, bakahafatana nk'ahantu ntakorwa hatagomba kuraswa, ndetse no muri CND ahari ba basirikari 600 na bangahe 600 bari 600 naho FARC itari yemerewe kubabangamira, bagombaga kuba ari aho. Icyo gihe rero mwageze kuri etape y'ibiganiro ivuga ngo intambara yahagaze, ntibyari mu bya ceasefire. Uyu munsi bano ntibakiri kurwana, ariko bimeze nk'aho hari agahe. None se bazabaha babajyana he? Aho M23 iri Kinshasa yemera ko M23 igomba kubihagumanya. Nge nicyo nakubwiraga, niyemera kubabaha ni ukuvuga ngo mube mubagumanyaho, nta nubwo tuza kubabangamira. Ese ari kurabana ije kubarasa bakurikiza amasasu, ni ukuvuga ngo mube mubahagumanya. Kandi kwagumana hariya harimo gutegereza, kandi iyo tegereza ishobora kuvamo heba. ubundi M23 y'uyu mwaka yo muri iyi minsi hari ikimenyetso na kimwe ifite niyo byaca mu biganiro byabereye mu ijuru cyo kurekura biriya bice yafashe? Ibimenyetso birahari, birahari, ariko bisa nk'ibidashoboka. Ejo ni nakuri iki kiganiro Bertrand Bisimwa yagiranye n'umwe mu banyamakuru nemera, ariko nawe untera umutima mubi nkumva nabivamo. Abanyamakuru bo ukabona mu myaka nta kuruta, ukabona ni generation, ukabona ni umuhanga bikabije, ukibaza uti nge nazize iki ko nakabaye nanjye yomba nkawe. Munyakenya witwa Larry Mado ukorera CNN. Sonde ugeze no gukoresha ikiganiro mukuru w'igihugu muri minsi ya umunsi abaza Perezida Kagame, ariko ubu tuvugana ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2 2025 hari basirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Perezida ati ntabwo mbizi n'ukuri kwose. Ariko Perezida uri umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, none Perezida hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Perezida Kagame amureba mu maso atuje, aramubwira turabizi, buriya rero hari ibintu byinshi mba ntazi. Kuvuga ati ntabwo mbazi ibintu byose, atari umbajije uti muri Kongo hari ikintu kiberayo cyangwa hari ibintu biriyo bibangamiye u Rwanda ku rwego u Rwanda rwakora ibishoboka byose ibyo bintu ntibihaminga u Rwanda. Sinahita musubiza ntijana%. Tamurebaho nari ndi kubireba, tavuga ni muze ufite IQ bindi tubisimbuka ufite kuki ubwenge ntabufite, kuko ari nkanjye numvaga nari kwita musubiza nka mushiti wawe muri Gande. Igisubizo cya ukuri kw'impamo n'ukuri kw'Imana harya bihura gutyo. Ashobora kumubwira ukuri kw'impamo, noneho ukw'Imana nkakwihorera. Uwo Mado rero yaganiriye na Bisimwa, habaza Bisimwa atariko hari ikintu cyakorwa mukarekura ibice mwafashe. Ati yego. Ati kihese, ati root causes za conflict ziba addressed. Jambo ritari kurisobanura ikibazo cyose. Root causes nizihe? Hari abahitamo kuzihera 94, hari n'abahitamo kuzihera Iberire mu 1884. Turazisobanura duhereye kuziherera. Yewe icyo nabonye Bisimwa yamubwiraga
1884 ko Otto von Bismarck niho nabonaga yari ya yibereye. conference de Berlin yagabanyije imipaka ya Afurika. Aha. Aho rero bihagiriye M23 uyu munsi hari option zingahe, hari iyo batavuga publicly ariko hari ibisubizo M23 yahabwa igatuza. M23 yibwira ngo aho hantu muri hahindutse igihugu kigenga, ngaho ni mu kigenge, mu kiyobore, mu kibwirize, mu babatize, bazasenga Imana muzababwira, bazasora uko mubitegeka, bazivuza uko mubishaka, bazacuruza uko mubigena, bazahinge kandi beza uko mubyumva, ntibazagira icyo bahinga mutemeye, ntibazorora amatungo mutemera. Iyo option M23 yayemera, iranayishaka ariko ntibabikubwira. Hari option ya kabiri, wavuga ngo tugiye kubigira etat federal, noneho Kongo bayicemo leta enye cyangwa eshanu ariko possibilité nenye, noneho iyo ya Kivu zombi n'ubundi nimwe muzayiyobora, izaba ifite autonomie mu by'ubukungu. Iyo option nayo ntibayanga kandi nayo baryamye barayirota. Niyo mpamvu no mu nshuro zitandukanye bagiye basaba batari ko mwaritse hano tukahiyoborera imyaka ota, imyaka iyi niyi. Uzi icyo babagamije? Tubanze duhindura ahantu nyine tumakinge footsteps zacu, footmarks zigaragare, abantu babibone ko ahantu footprints, abantu bavuge bati wow, aha hantu aba bantu barahageze, barahakandagiye, barahatambutse, biragaragara, turabibona, birumvikana. Nibamara gukora ibyo bintu uko bageze, bahindura ibyananiye Kinshasa, ibyo bayinenga, abaturage babanini hamwe, abaturage boroherane, ubukungu buhinduka, ibikorwa remezo bize, ruswa igabanyuke. Nibarangiza babwira abaturage ati ariko ko mubona mu myaka 8 twahawe yo kubarongora, mugani w'abarundi, ko ibintu twabihinduye, sha twakoze referendum bikabiteka ryose. Iyo possibilité irahari nyine mu byifuza, ibyo ntabwo biri kure ibyo bashaka, ndike kuvuga ngo iyo possibility irahari. Ikindi kintu batavuga uyu munsi cyaba kimeze nko gushinja u Rwanda ngo ibyo bakora rubari inyuma, kandi simbona M23 inyungu ifite none mu kuvuga ngo u Rwanda ruradufasha cyangwa se rwadufasha, ariko njya ngira ibyo bitekerezo nkavuga ngo umunsi izo possibilité zindi mvuze za imwe yazabaho cyangwa zombi, okay, zombi ntizabaho, imwe muri zikaba, mbona ari M23 izagishima u Rwanda n'abanyarwanda, kavuga ati mwaradusengeye cyane gutyo, kavuga ati turashimira u Rwanda kubwo amasengesho y'abantu badusengeye bari mu Rwanda, byatumye Imana itwibukira tabara. Ibyo byakunda. Iyindi rero nakubwiraga ishoboka idatandukana n'ibyo mubwanga ijya muri za 1884, ndakubwiza kuri abantu ba M23 bababwira ngo nimwiyomeke ku Rwanda, akabivuga gutya, akavuga ati bagakoresha referendum. Referendum biragoye, ntabwo abaturage, sinkubeshye, ntabwo abaturage M23 irabacengera ngo igere ku ndiba z'imitima bose. Abantu yageze ku ndiba z'imitima ni bano n'ubundi rwanirira, abavuga ikinyarwanda mainly abo mu bwoko bw'abatutsi, ni abantu basanzwe bararenganye by'imyaka myinshi, bavuga bati aba bantu beguye imbunda baje kuducungura. Abo bantu deja yamaze kugera ku mitima yabo, ariko ahantu M23 igenzura ni ahantu ndakubwiza ukuri haruta u Rwanda kilometero kare 33,000, mu gihe u Rwanda ari kilometero kare 26,000. Numva ko barushaho u Rwanda hafi kilometero kare 7,000. Ndakumenyesha ko aba bantu aho bari haruta Burundi, ni equivalence y'u Burundi, ariko en terme ya population barangana n'u Burundi. Kivu zombi zituwe n'abaturage barenga miliyoni 11. Si igihugu mu kindi, igihugu mu kindi. Wababwira ngo mwiyomeke ku Rwanda, basigara bavuga ngo ntabwo tuzaba domine narwo, ariko mu kwifuza imisusire, kwifuza imitegekere, nyine ibintu bisa nk'iby'u Rwanda, avuga ati biroroshye, abaturage
bizoroha. Ntabwo rero byaca muri referendum, kuko hariya nibwira ko abo banavuga ikinyarwanda atari bo benshi kurenza abatakivuga nka biriya bice. ariko numva niyo Byabaye dore icyaba. habazwa wenda abangaba bo Tshisekedi yitwa ngo ni deja bafite nationalité duteze, bafite ubwenegihugu bukiganirwaho ariko abantu iyo basesenguye babona ko abavuga babaye stateless people imyaka n'imyaka babayeho batafite igihugu. Icyabaho rero njye mvuga aho referendum yava ntabwo ariyo yabanza, habanza kuba M23 ahantu hafite nko mu minwe wenda babanika banza ikabateramo icyo M23 ari cyo, ku rwego nta muntu usigara ari gukora resistance kuri yo. Bavuga bati koko aba bantu handi ubona n'umuntu wagize resistance abyicuza. Ntabwo urabona abantu hano mu Rwanda ari kwicuza ko hari igihe runaka tumvaga FPR. Kuba urugero Evode, umunsi umwe Evode yari mu bayivugiriza induru, mu bayitaramana. Uyu munsi ari mu bayitarama, sibyo? Kubera ikize kandi ibyo bintu ntagire ubimunenga. Hari igihe nyine ubwo ivanjiri yayo yari itaramuyoboka, uyu munsi yamaze kumva ivanjiri yayo neza. Icyo gihe byaba ari n'umwanya wa M23 wo kwigisha ivanjiri yayo neza, bakayumva, ikabakorera ibikorwa bibahindura. None nyuma ikabwita okay, muremera se duhindura ibintu. None se nkubaza umuturage w'Igoma ngo nuko atavuga ikinyarwanda, M23 yaje ikamushyirira hariya umuhanda wa gari ya moshi, ikavugurura ikibuga cy'indege hariya kikaba kinini, ikahashyira stade 3 cyangwa 4, ikahashyira imihanda myiza ku rwego kuva hariya ajya Masisi, ajya Sake, ajya Minova bitamugora, bakamuha amazi meza, akava ku mavuriro ava. Kitakubwira ibyo nzi okay, wenda hashize igihe ntivurizayo, mperuka muri Congo muri 2018 niba ntibeshye Igoma, ko Bukavu na 2020 na kangahe nagiyeyo. Mperukayo ujya mu bitaro kwivuza imvura yagwa ibitaro bikava, imiti imwe bakaba bayimanuye muri etageri ukajya kugama. Ntabwo ndi gusebanya, Imana impane nimba ndi kubeshya. Hari ivuriro ninjiyemo imvura ikagwa, aho kari nka poste de santé, centre de santé hariya hafi na Katindo Berere. Hahandi abapolisi baza, umwana ari kwicururiza bino biraha ntazi icyo biraha, isambusa z'ibirayi n'iki, handagari kazi kamucaho, bakamwaka indobo, bakahita bagabagabana bya biraha, indobo bakanayimena, basi ntibanayimusigire, bakagenda gutyo. Iyo image iri muri image zambabaje cyane, ibindi I don't care. Hahandi imvura igwa ukabona indoho iri gutembana umupolisi ufite imbunda. M23 nk'izo image abantu ntibazongere kuzibona. Turajya akabona afite umuhanda mwiza, afite amazi, afite amavuriro, afite amashuri. Kongo babiri bafite amahirwe bari basanzwe kwiga ari ubuntu. Kari budget nationale M23 ifite ingengo y'imari. Mamaye ibihugu se bivana ingengo y'imari. Ibihugu bivana uretse nk'ibi byacu byagowe bidakora ku mazi. Ibihugu bikora ku mazi bivana ingengo y'imari mu bibera mu mazi, ibyambu, uburobyi n'ibindi. Ibihugu bidakora ku mazi bindi bivana ubutunzi munsi y'ubutaka, peteroli, amabuye y'agaciro. Amabuye M23 bice igenzura amabuye ifite, u Rwanda rurayafite rwose waruteranya. None se uyu munsi ntabwo tugezaho u Rwanda ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bushobora kuvamo hafi 1/4 cy'ingengo y'imari y'u Rwanda cyane rwose. None ubwo uranshaka iki? Ndi kukubaza menshi. Uranshaka iki? None se icya kabiri, M23 ntifite population ya miliyoni zirenga 10. Niba Gabo itanafite miliyoni 3 n'igice yabaho, bagaproduce bakabona isoko ufite miliyoni 10, uramubaza iki? Noneho afite ibihugu bimukikije benda guhuza imico, hari n'ubutegetsi bumwumva ibyo byongerewe. M23 hariya bayibwiye ngo irahagenga gucuruzanya n'abagande byagora. Kandi u Rwanda na Uganda biri muri question mu mboni za Tshisekedi z'abantu badashaka amahoro bashyigikiye M23. Ndanakumenyesha ko maginga ya ngayo u Rwanda na Uganda impapuro M23 yatanze z'ingendo barazemera. Rwanda umuntu ufite urupapuro rwa M23 arinjira, Uganda arinjira. Ejo ni nasohora ifaranga ntibizagutungure baryemeye. Abantu bagorwa no kuba gute. Shana n'abatalibani babaho, nubwo nabonye Pakistan bamereye nabi iri kubarasagura uko yiboneye, nabo babaho. Pakistan bayitondera ifite nuclear. Na Gaza ibaho.
nkanswe umuntu uturanye n'ibihugu by'inshuti samuke ziko ibintu uri kumbwira ndi kugenda byumva. M23 ituranye n'ibihugu by'inshuti. Erega niyi Bujumbura ubona ituranye n'M23 rero utagira ngo nabanze buri uzi ikibazo cyaba gikomeye n'abaturage b'i Burundi babaye banga M23. Cyo kintu kiraremereye bavuga kubera ko ubuyobozi bwayanga bivuze ngo n'abaturage barayanga. Reka buriya niba ubutegetsi bwe cyo koza kumvise ikiganiro baraza gusaba ikintu cyutwa ayikiri hejuru. Abaturage nimba batangemo M23 ituranye n'ibihugu by'inshuti cyane cyaba gisigaye M23 yamaze kwimpoza hariya no kureba ngo amahitamo arabayaye no gucreatinga icyo nakita impamvu zituma Bujumbura nabo bumva bayikeneye. Sinibwo uri kumva iyo logique. Burundi ntabwo bwahitamo gukomeza kubana nabi na M23 yamaze kugira imbaraga ibanye neza n'u Rwanda ibanye neza n'Ubugande. Habiki rero habasigayemo ko ubutegetsi buhinduka mu kwemera cyangwa hagahinduka ubutegetsi hahandi nukuvuga ngo M23 hariya bayihaye cyangwa se kahiha bigakunda kubana n'u Rwanda n'Ubugande mu ntangiriro byo ndabibona ari byiza. Mbere yuko hariyaho nihaza n'umutekano nihatagira igikorwa ndabona indi ntambara ikomeye muri Ituri cyangwa se na hano kwa Moise Katumbi Chapwe hano kwa Bakasavubo Katanga ari resistance itangijwe nandi komereje hano cyangwa arabandi bashyashya ari ibindi bintu bishyashya ubwo nyine bihurira na kwa kundi Kongo bigomba kugenda. Sibyo ntambara muri Katanga. Reka mwihorere singaho tuba twibereye. Erega ibi bintu ni filime, hari filime uburyo iba yanditse ushobora kubona type muri episode ya mbere ureba Kirishina urerebye ntabwo wabonye type se ku munota wa mbere tumubona. Ureba Reinhardt ntabwo warebye type ku munota wa mbere. Kireka Game of Thrones ni yakugora. Wenda nka Game of Thrones byakugora nizi za Vampire Diaries byakugora na hari filime biba hako ari ureba nyine uke Prison Break tubona ko Michael Scofield ari we kibamba hari haraho tubibona rero filime biba byoroshye kumenya uko izarangira nyine. Goma iyi nivamo nta kintu kizaba gisigaye gisaba indi science nako iyi Kivu not Goma Kivu nivamo ibi bikemutse nta kindi kintu kizaba gisaba indi science. Tuzaba turi kureba duti noneho ibyahanuwe biri kugenda bisohora gake gake. Aha rero byarangiye M23 ivuga ngo ahanira hafite isi yose iri kubibona n'abana bari mu nda barabizi kariyo yatangiye gutanga ikarita ndangamuntu. Erega sinzi mubona ko bizakurikira iyo abantu batangiye gutanga travel documents vuba bazatanga ikarita ndangamuntu kandi noneho M23 riri kwihutisha ibintu by'ikoranabuhanga. Nkumenera akabanga umunsi ifite abasore n'inkumi benshi bari hanze bagiye kwiga ibintu by'ikoranabuhanga. None iri koranabuhanga riteye imbere ry'ibintu by'ubutasi n'ibindi ukumva ngo abantu bo muri M23 bari kwiga ubutasi muri Israel bari kubwiga nkande bahageze gute kwiga ubutasi muri Israel. Barahari abo bantu ejo nibakora ikarita ndangamuntu ifite biometrics n'utundi tuntu twikoranabuhanga nka tumwe abaturanyi bayo bacomeka mu ikarita ndangamuntu. Ntabwo ibintu bizaba biri kugenda birangira gute. Byarangiye rero biri stable hariya bituje. Gitega izabisigaranye amahitamo no kureba ngo turahitamo kuza gukorana na Kongo tutakiri guhana umupaka dusize Kongo duhana umupaka. None se ko uburyo tubana n'iyi Kongo duhuje umupaka ariko tutari inshuti ko bya affect uko tubana n'u Rwanda na Uganda ibihugu dushobora kugirirana. Kandi intambwe ya mbere izaba yaratewe na Tanzania ishobora kuzahita igabanya amahane yandi kugira ngo nayo ibintu bivuye muri Tanzania bitazajya bica mu Rwanda amahoro ariko byakinjira muri tere ya M23 hakabaho tariffs nyinshi. M23 zone yayiza bitaragira production nini ngo hari icyo yikanga kuri ibyo. Icyo gihe Burundi buzisanga bugomba guhinduka ariko anatanda mu gihe batarahindura ukwemera hagiye hahinduka ubutegetsi. Ndabizi biragoye pe batazakubesha guhindura ubutegetsi bw'inyeshyamba ntibyoroha. Hano muri aka karere mu butegetsi bugoye kuvanaho harimo ubwa Perezida Kagame ubwa Museveni n'ubwa Neva. Ubwa Neva nabwo buri mu bugoye ntizabwo ntibugoye bamaze kubigerageza imyaka 10 ubw'abadede byarananiye kubuvana. Uzi impamvu ni inyeshyamba
ni siyansi idafite ahantu yanditse ariko reka nyikubwire. Iyo umuntu agifata ubutegetsi akoresheje imbaraga mbere yo kurinda igihugu no kurinda abaturage babanza kwirinda, cya kabiri akabanza kurinda ubutegetsi bwe mbere yo kurinda ibisigaye. Kandi umutegetsi ufite abanzi benshi ntabwo ajya aryama, n'isazi iyo iguye ku gikuta yibaza igituma iguye ku gikuta cy'iburyo itaguye ku cy'ibumoso. Niyo ikubise amababa umwanya munini yibaza nimba ari isazi isanzwe. Ibyo rero bituma akarishya uburinzi. Nese ukeka ko neva kuba atarava ku butegetsi ari urukundo? Ayayayaya. Uzi umutegetsi wese wageze ku butegetsi akoresheje imbaraga aba afite abantu mbere na mbere avana ku biryo, kuko buri mutegetsi agira abakamira n'abanyaga. Nimba umutegetsi ahinduye ubutegetsi, abo yakamiraga nibo baguma kwibere. Hari abarigumaho ariko hari abandi bashyazamo n'abavamo. Abantu baguma kwibere ubutegetsi bwahindutse ni abantu b'abahanga nka Bishop Talleyrand, ni abantu b'abahanga nka uyu mupapa w'umunyarwanda Rucagu Boniface, ni abantu b'abahanga nka uyu mugabo abanyarwanda benshi bahurizaho ko ari we wenyine utarabayeho nabi bamwita gute, Makuza Bernard. Mbita abahanga ariko nkanabita abanyamugisha ku ruhande rumwe, kubera ko iyo ubutegetsi ubaye mu ngoma y'ubutegetsi bubi ukayibamo ikagwa ntimugwane, kandi mu gihe uyibamo ntinakwice, facteur chance ntabwo iba yasigaye nigufunge cyangwa ngo inakwice. Ariko hakazamo n'ubuhanga simbusiga y'abantu bari gukora hati bakavuga ngo twice bariya, indirimbo nziza kuri bikabe tubatsemba ukabireka ugatsemba abantu. Ibintu ntabwo ari byo. Ukamenya kubyamagana, ariko ukabyamagana mu buryo bitaguhitana, cyangwa se ukamenya kujumping out of the sinking boat, ukanaliza neza ukareba ko utari kubona ubutegetsi bwagiye tu, you step aside. Bagushaka ariko twari kumwe, ariko ntabwo ahari da, ari hese ari kumwe n'abinjira, abasohoka ntabwo ari kumwe nabo, kandi aho binjira yahahoze arabaga gutyo. Biba birimo ubundi ukuntu ibintu biba bimeze ni bibiri. Ubutegetsi iyo buhindutse revolution, abari kwibere barahinduka. Umuntu uguma kwibere ubutegetsi bwahindutse ni umuntu udafite ibiganza byanduye, tarijanditse mu mabi, utarigeze aba against mu buryo bugaragara cyane bwa butegetsi, cyangwa uri gukora akazi k'abandi nyine wari inside man, warimo hariya ari gukorera abandi akazi, akongera na facteur chance, cyangwa akaba ntacyo wari wishe nta n'icyo umaze. Kwa wari prominent, uri mu bisingizo, uri attacking dog, ukavuga ngo ibintu byahindutse gutyo gusa biroroha, biba ari ikibazo. Rero nibyo nakubwiye ngo nkuko kwa Neva igituma bagomba kugira abanzi benshi, babandi undi yakamiraga ukaza wenda ntunabahitane kuko yarabakamiraga ariko nta byinshi bangije, ukabihorera baranungunika. Aho bicaye rero kuri mununguniko ceya, urangaye ukaba umunyantege nke, ntumenye ikigukubise. Uba ugomba guhagarara muri shooting mode buri gihe, ntabwo trigger ibigomba kubaho nta rutoki rurimo. To sleep with one eye open. Gutyo gutyo ugomba gusinzira ijisho rimwe rifunguye. Uba ugomba kugira impuhwe zibaze. That's how never works. Uvuga Neva ndavuga perezida. Bunyoni ntarebera izuba. Bunyoni gusa se. Ntabwo ngewe ubu nsetsa. None ubaze ngo Bunyoni warazira iki? Bunyoni se arizira gusa cyangwa hari n'ibindi azazira? Buriya rimwe na rimwe kugira amakuru menshi si byiza cyane rwose. Ugira ngo ni Bunyoni gusa se? Izi mpinduka se ari kugenda akora muri za guverinoma abantu bashyirwa ku gatebe gake gake uzi ngo ni biki? Ndira ko Bucu bari ari gukora iki? Pascal Nyabenda ari abasaba abantu batatu bose se batekerezaga ko umunsi umwe bazavamo umukuru w'igihugu. Abantu batekerezaga Bunyoni, batekerezaga Pascal Nyabenda, batekerezaga Ndira ko Bucu. Na mbere yuko batekereza uyu Neva uriho, abo bari he? Ujye no mu gisirikare, abo bagerageje guhirika shebuja bari he? Mu gisoda. Ujye no kuri shebuja wari he? Yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Saba Imana imwakire. None ashaka ukomeze ujye no mu mpinduka zisanzwe.
bashingira Albert Shingiro yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mubise uba arihe uwo muntu rero kwizera ngo kumuhirika birushye simvuze ngo ntiyahirima na cyane ko Burundi muri aka karere nicyo gihugu kizwimo kudeta nyinshi muri East Africa yose akabadede bamaze igihe imyaka 20 kuva 2005 nimba atari 2004 2005 barahari rwose bashinze imizi nuko nyine uko gushinga imizi ariko nabwo ntiyaburamo intambara ziri interne nimba ari ibyo uzabaze ngo inkuru nziza yakoreye iki bitwa ba Majaliwa n'ibindi ariko hari igihe nyine ubutegetsi buhabo ntabwo gushinga imizi bukisanga bwakoze amakosa ashobora gutuma bahirima mu buryo bumwe cyangwa undi kuko twarabibonye guhirima hari igihe bituruka no ku mpamvu ziturutse ku ruhande nk'igisirikare wakibonye muri Madagascar cyo cya profise kujya ku ruhande rw'abaturage ariko gihirika ubutegetsi niko nabyita ntashobora kubura ikibazo nk'icyo ngicyo cy'abantu bishingira ibindi abasirikare bagaprofesa nyemerera ntabwo twasoza ntakubajije kuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse dusesengura ibintu avuga abakuru w'igihugu yigeze gusobanura ko ashoboye byose uretse kumenya uburemere bw'ingaruka ziri mu byo avuga ubwo yaganiraga na Jeune Afrique ni kimwe hari n'abandi basobanura ukundi nk'umugabo uvuga ibintu ariko akabivuga ari message iremera ashaka gutanga era message naribonye yatanze abantu batangiye kuvuga ati yatanze akaboko kugira ngo haboneke amahoro ariko abandi baravuga bati mwitondere ubu butumwa hari n'ikiganiro cyawe nakurikiye rwose cyane parkinga iriya message ndetse n'ibyo u Rwanda rwasubije Tshisekedi yaganiriye ari mu Bubiligi mu nama ihuza Union Européenne ndetse na Afrique ariko nayo yaragowe kamwe mu dusuzuguro ariko ubufatanye ntabwo ari bibi by the way buri multilateral nta kibazo gihari mu gihe hari inama hari gusa sinzi impamvu bataza muri Afrika kuko uriya hari umugabo muri Afrika nkunda ibintu avuga yabaga ari nabyo yakoraga witwa perezida wa Kenya Ruto ati shati bajye badupakira mu modoka imwe nk'abanyeshuri bo muri materineri kandi akajyayo ati tugiye kujya twohereza abambasaderi cyangwa se ariko ntibikunda baraza birangira agiye hano icyo nkubaza yavuze ko ibyitwa mixage na passage byava mu biganiro byo babyibagirwa ntibishobora kubaho yanatoye hari n'umuntu umwe mu badepite bari mu ishyaka rye IDPS bari mu gukurikira itegeko ryo kuvuga ko umuntu wahoze mu ngabo kuba habaho mixage na brassage zirwanya igihugu agomba kubanza gukurikiranwa ibyaha byabereye muri iyo ntambara aravuga ati reka banyishe ibi byo ntabwo byashoboka gusesengura ubutabera butumwa yahaye abaturage b'abanyekongo bari muri diaspora nkongomani mu Bubiligi asobanura ku ijambo yavuze cyane cyane asaba ikiganza haye Perezida Kagame ndetse n'ibyo bya mixage na brassage kigaragara haramutse habayeho igisubizo cyava mu byagaragara nuko habaho abasirikare baba batwa M23 cyangwa baba bari muri FARDC ariko bahoze muri 23 bagomba guprotege ibi bice bituyemo ababo cyane kandi byashoboka ari uko bagiye mu gisirikare kimwe cyangwa igisirikare kikemera ko habaho ibisirikare bibiri iki gihugu ndetse n'icya M23 bakazajya bahuza nimba ashobora kuvuga ati kireka mpfuye mixage na brassage ntibishoboka ibiganiro kwitabira gusa ikibazo kimwanya politike wagira bajya bibeshya ko ibintu bizenguruka oturu yabo Tshisekedi rimwe na rimwe uburyo adiringa cyangwa avugamo ibintu bisa nk'aho ari umuntu uzabaho iteka cyangwa se uzahora ku butegetsi ashobora kuba apfuye kuko nk'uko babivuga kandi byashoboka ntabwo byaba ari igishya muri Congo nashaka kubimenya muri Repubulika ya Demokarasi yamenya ngo Patrice Emery Lumumba byagenze bite yakibaza ngo Chombe na Kasavubu bimeze gute yakibaza ngo Mobutu ari he yakibaza ngo Laurent Désiré Kabila ari he ndakumenyesha ko umuntu wayoboye Congo cyangwa yageze ku rwego rwo kuyiyobora wenyine uriho ni Kabila ariko nawe urupfu rugerageza kumusura nuko rusanga adahari senariyo zavanye abo bose ku butegetsi kuri zashoboka kugeza bapfuye guhungetwa cyangwa se kwicwa so let's assume ko agihari nk'uko abivuga Tshisekedi yagiye atwereka ko ahindura imvugo kenshi ndetse umuvugizi w'ubutegetsi bwe witwa Patrick Muyaya waherutse kwemera ko brassage na mixage bizabaho ariko
a condition ko abantu bafite ibyaha by'intambara bashinjwa cyangwa bakoze izaba itabareba. Akivuga ibyo mu mutwe wanjye hajemo Corneille Nanga hariya yitwa Yuberua, hajemo General Sultani Makenga, hajemo aba bakadire bose ba FCM 23. Nkibaze se iyo mixage ya na brassage bizaba bo batarimo babe bari ku mix iki? Uzavuga ngo ugiye kubaka inzu igizwe n'amatafari na sima, ariko nurangiza uvuga uti muri ino nzu nta sima nkeneyemo, iyo nzu imerite. Wenda ibyahari naba ndi kuvuga ko bariya bakomeye kurenza FARDC. Akose mu mvugo Tshisekedi nyihanganira ukomeza ko abashaka kwerekana nkaho M23 nta ngufu ifite igomba kugenerwa, ntabwo ari gusa. Abantu benshi bavuga ati M23 ni gute izi nyeshyamba zawe n'ubushobozi bwo gukontorora ahantu haruta u Rwanda, ni gute izi nyeshyamba zagira ubwirinzi bw'ikirere bubasha gukumira ibitero bya Sukhoi na za CH4, ni gute izi nyeshyamba zagira effectif nini nk'iyo zifite, ni gute akahita avuga ati bafite bapare ku ruhande, baba bari inyuma, bafite ababari inyuma, bakabitekereza gutyo. Ariko icyo yibeshya ngo nta ngufu bafite, wenda badafite abo bari inyuma, we yemera ko bahari, abavuga batemera ko ari byo. M23 byonyine muri no minsi iriyubatse. Reka mubwize ukuri, M23 niyo yaba yari ifite support y'u Rwanda, bakagera gutyo ejo cyangwa ejo bundi bakavuga ngo M23 support irahagaze. M23 style yabikomeye mu buryo bw'igisirikare. Sinzi imba wenda mu bikoresho yakomeza gukomera gutya, ko nabwo ubwo yaba yararangaye cyane, kuko igihe imaze ifite Rubaya n'ahandi hantu hava amabuye y'agaciro, hakaba haravuye ibikoresho bimwe no mu bisirikare by'ibihugu bidafite, kuko ntabwo iragira igihe cyo gushora mu buhinzi. Amatrakteri ntabwo nibwira ko yari bwatangire gutumiza amatrakteri ku nganda, ntabwo iragira igihe byo gutanga amazi, nibivuga ngo iri gutanga amazi meza, ariko ntiratangira gukora ingomero n'ibindi bintu. Uyu munsi investment ya mbere ya AFCM 23 ni iyihe? Ni igisirikare n'ibintu by'ubwubatsi, nyine byo gukora ibikorwa remezo bigaragarira amaso, ndetse na lobbying zo kugira ngo ibe yakemerwa cyangwa abantu bayiha umugisha, mugani wa yanshuti ya Mucambuzi ngo bayikunde banayikundisha abantu gutyo. Batarayikunda ngo banayikundisha abantu, ibindi zabiretse zabibikora. Rero nibwira ko uyu waba yari umwanya n'izo ntwaro yaba yarazibonye rwose. Siba zikura ngahe se izo, kandi black market y'ibuye ry'agaciro iruzuye. None hano mu karere M23 yanabona inzira ziharuye yanyuzamo. We yahamagara kwa Museveni i Bugande, kababwira ati ariko dufite zahabu zihagaze miliyari y'idolari, turifuza kuzinyuza iwanyu twebwe, ariko ntitunashaka iyo miliyari yose, miliyoni 750 zatunyura. Bakabwira ngo nta nzira ihari, ntabwo bikunda. Banatekereza kabiri. Sinzi impamvu utanze kwa Museveni, ariko ntibanatekereza kabiri mu kubaha iyo nzira. Bitanze kuko nabo Tshisekedi bari mu bashinja. Ntabwo nari kuzana u Rwanda, rwo rushinjwa kenshi kandi rukabihakana cyane, ariko Uganda bayishinja gake, kandi u Rwanda rwo rwavuze ko rutabyemera. Hari ikintu kiri mu gusenya ndetse no kurangiza FDLR mu byo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze, ariko hari inkuru nabonye irimo gusesengura yanditswe na Radio Okapi. Radio Okapi ni radio ya Loni, ya MONUSCO, isobanura ko harimo challenges ziri mu gusenya iyi M23. Sengurute ibyo Tshisekedi yavuze mu gusenya, kuko ashaka kwisenya cyangwa namananiza. Nk'ubu ngubu bavuze ko bashyizeho ingingo enye zerekana ko gusenya M23, gusenya FARDC bigoye. Avuga ati hari ikibazo mu kumenya aho bari, kuko abenshi bari mu bice biri under occupation. Bavuga ko ikibazo cya mbere gishobora kubaho ni ukumenya position za FDLR, biri mu byanditswe na Radio Okapi. Avuga ati iyi mitwe yitwaje intwaro iri mu bice bya Rucuru, Masisi na Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, no mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ati umubare wa FDLR ntabwo uzwi. Bamwe bizera ko ibice byinshi bifite abarwanyi benshi ba FDLR
biri occupied na AFCM 23. Ibi bimeze nk'aho bari kuvuga bati niba mushaka ko FDLR isenywa koko dore umupira uri mu biganza byanyu. wigeze ubona bayimvoruvinga se mu biganiro n'amasezerano avuga ibyo gusenya FDLR hano wabonye bayimvoruvinga M23 nuko nta hantu bayimvoruvinga. Ibyo ni rimwe mu mahurizo nyine bazisanga bagomba gusubiza mu buryo bubagoye cyangwa se buboroheye. Mu hantu M23 iri nanjye ntekereza ko hataburamo abantu ba FDLR babuze uko basohoka bagakora camouflage cyangwa se bagahindura uburyo bari bateye, ariko hari n'abashije kwinyurubura barisohokera bakiriye amajyepfo baragenda. Hari n'abandi n'abakiri ku rugamba ariko bagifatanyije na FARDC, hari n'abakiri ku ruganda mba na FARDC. Iyo ni ingorane. Indi ngorane nahoze mbitsetsa abo dukorana ahandi kuri radiyo, ndavuga nti ubu wowe uri umuhanga mu kuba muganga cyangwa se uri muganga ukarwara mu nda ukamenya ko bakakubwira ati ariko kugira ukire ugomba kwikorera operasiyo, akikorera operasiyo biragoye. neze nimba M23 FDLR iri muri FARDC yirase kugira ngo FDLR isohokemo, hari ingorane nyinshi. Cya kabiri abo bari kuvuga ngo bagowe no kumenya ngo iri hehe ngo irahavite. Sawa, nibibagore. Uzi se none ikitwa imibare kumenya ngo FDLR ni bangahe? Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko ari hagati y'ibihumbi 7 n'icumi. Loni ivuga ko ari ibihumbi 3 birenga. Kongo ivuga ko ari abantu 700 batagera ku gihumbi kandi bisaziye bameze nabi. FDLR umuvugizi wayo Kiringoma avuga ko atazi umubare. Sawa rero, ngaho ufata ibyo bintu byose ubitogosereze hamwe tuze kumenya. Nabango ni haba akubanga abantu bamanika amaboko bishyikirize MONUSCO, ngo MONUSCO yavuze ko idafite mu buryo bwa human resource na logistic byo kubakira. MONUSCO yikenereye ku mafaranga nyine. Ariko ndakumenyesha ko MONUSCO nayo hari igihe ibafasha. Mbese nimba FDLR bashyize intwaro hasi, Kongo yativuga ati ndumwe twemera 700, dore 700 bashyize intwaro hasi. Abandi mu batwereke. Kongo ikunda kuvuga ngo habaye operasiyo nyinshi zo kubasenya zikanga kukizanze. Ubundi kibazo cyaba bahuza ngiye sinkubeshya, hari igihe ntinya kubanengana tazavuga ati usura no barusha ubwenge wagahungura nyine nkatinya kubanenga. Mba mbona ari abantu bihitiyemo kwihutisha ibintu gusa ariko nabo ubwabo batarumva. Ari iby'u Rwanda na Kongo mbona konfere batarayumva, nimba baranayumvise ubwo ntibashaka kuyikemura, barihuse cyane kugira bagere ku mabuye. Nicyo cya FDLR mbona hari ibyo nimba banabisobanukiye bari batarasobanurira abantu. Aho subundi FDLR bakwiriye kubamenya ngo FDLR ni iki. Urenze ibyo ngo force ngo de la défense de la quoi oya. FDLR ni iki? Uko yitwa ni nakwiri. Ibyo biri muri definition ni byirwanira, ni nako kwemera kwayo. FDLR ni yande, ni ya Omega, ni ya Mudacumura, ni ya uyu mwafande waje wari ukaze cyane mu by'indege, uyu witaye waje mu Rwanda. Uyu wandi ushinjwa kwicwa umwami kaze Gicanda, Rosaria Gicanda. Oya, uri kuvuga uyu waje ejo bundi bita oya General nde ntacyo tutagenda Hebati nanjye aragiye pe agiye. Ariko ubwo twavugaga ngo ni FDLR twivugira, hari benshi bagiye bataha hano bari bakomeye muri yo, ni yabo rwaniya rwarakabije ni yandi sibyo. Ubu barasuye uyu nguyu bari gusakira i Rubavu. Ubu ngubu n'abaraheruka kuza Gakwerere ni Gakwerere ni yandi. Brigadier General Gakwerere ni ya Mobutu, ni ya famiye ya Habyarimana, ni y'Ubufaransa, ni y'Ububirigi, ni ya Kongo, ni yandi mu by'ukuri. Okay, none se nyirayo afite ubushobozi bwo kuyirinda akaba aribyo byatumye idasenyuka imyaka yose ishize. Ese ubundi iri noneho tunave kuvuga ngo umutima wayo uri ndetse warabarwa ntimeze nka wa Mugina wari warazonze Stade Amahoro iho rizamukamo imiswa, kumba Umugina utari muri Stade Amahoro wibereye mu Migina kure cyane ya stade. Iri hehe ubundi umutima wayo uri? Wasanga telekomande yayo iri Paris, wasanga telekomande yayo iri Igitega, cyangwa ikabira ahandi muri aka karere. Icyo nacyo abantu bakwiriye kukimenya mbere yo kwambarika ku rugendo rwo kujya kuyisenya batazi ibyo bagiye gusenya. Nyuma y'ibyo igasenyuka. Ariko ubundi FDLR iyi FDLR in question
kubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iryamyeho ikibara nk'abaparteneri bakomeye itapfa guhomba? nanjye nakubajije ni iyande, uramenya igituma iryamyeho ni iyande, FDLR ni iki? Ibyo bibazo nubisobanukirwa uzamenya nimba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyirinze cyangwa nimba ari FDLR irinze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ishyamba zikarinda igisirikare cya leta. Nyine FARDC na FDLR ni iki kirinze ikindi? Mbwira. Nanjye ntabyo nzi, kandi kusaba abantu ibintu bakoraho ubushakashatsi bakwiriye kumenya ngo FDLR ni iki, ni ideology, ni inyeshyamba, ni iki, ni iyande. None se ko tuyibona hano ubundi umuzi wayo uri he? Umugina hari igihe ubona hano ariko umuzi wawo uri higiye kure. None se nyirayo niwe uyirinze cyangwa iririnze? Niwe utuma idasenyuka? Hari abadashaka gusenyuka kandi b'abanyembaraga. Bya FDLR byo n'ibibazo by'insobe ushobatse wanabisubira inyuma ujya no bataraba na FDLR bagitsindwa urugamba. Ninde wabambukije, ninde wabarinze, ninde wabagejeje aho ngaho? Watangiye isesengura ryiza rero, reka ndeka nitahire. Haracyazamo intozo. Yive reka ngushimire cyane. Wakoze cyane. Wakoze cyane kuganiriza uyu munsi.